ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон бо хабару гузоришҳо. рӯзҳои 26-27 ноябр бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати шиносоӣ бо раванди корҳои созандагӣ ва ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сафар намуд. дар доираи ин сафар дар марказ ва деҳоти ноҳияҳои Темурмалик, Восе, Шамсиддини Шоҳин, Балҷувон, шаҳри Кӯлов ва ноҳияи Фархор беш аз 30 иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла 16 иншооти соҳаи маориф мавриди истифода қарор дода шуд. сокинони ноҳияи Фархор бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои ободониро дар марказ ва деҳот вусъат дода дастовардҳоро дар соҳаҳои гуногун афзун мегардонанд. дар деҳаи ба номи Сайф Раҳимзоди Афардӣ бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи автомобилгард ки беш аз 7 километрро ташкил медиҳад ба истифода дода шуд. иншоот дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор аз ҳисоби соҳибкорону сокинон бо сифати баланд бунёд шудааст. ҷиҳати сазовору арзанда истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар партави сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони деҳаи Сайф Раҳимзоди Афардӣ тасмим гирифтанд ки ба корҳои ободонӣ, бунёдкорӣ, созандагӣ машғул шаванд ва иқдом гирифтанд ки роҳи деҳаи Сайф Раҳимзоди Афардиро бурда ба маркази ҷамоат деҳаи Арча расонанд ва ба ин иқдом муваффақ шуданд. зиёда аз 7 километр роҳро асфалтпӯш карданд. боз дар доираи ободониҳо маркази хизматрасонии бонкӣ Амонатбонк ба истифода доданд ки мушкилоти зиёда аз 5000 аҳолиро осон кард. новаҳои бетонии шафати роҳро таъмиру тармим карданд. новаҳои обгузаре ки заминҳои назди ҳавлигии деҳаро обёрӣ мекард онҳоро ҳам таъмин карда ба истифода доданд ва корҳои ободонии бунёдкорӣ дар деҳаи мо боз бо мароми хос идома дорад. аз рӯи маълумот қаблан ин роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта вайрону валангор буд ва рафтуомад тариқи он бо мушкилӣ сурат мегирифт. сокинони деҳаи Сайф Раҳимзоди Афардӣ тасмим гирифтанд ки корҳои ободониро вусъат дода дигар иншооти муҳимро бунёд ва барои таъмини шароити созгор саҳми арзанда гузоранд. мардуму як сол қариб як сол заҳмат кашиданд ки деҳаи худро ба деҳаи кӯчаки худро ба олами беруна пайванд карданд ва ба ин кор муяссар шуданд. дар сохтмони ин роҳ ҳиссаи хурду калони деҳа, пиру барнои деҳа, ҷавонони деҳа ҳиссаи арзандаи худро гузошта зиёда аз 7 километр роҳро сохтанд, ба таври замонавӣ сохта доданд. ин оғоз аст, оғози ободии деҳа. минбаъд бачаҳои деҳа тасмим гирифтанд ки ҳар як кӯчаи роҳро, ҳар як кӯчаи деҳаро анамихел асфалтпӯш карда биноҳои кӯчаҳоро обод кунанд, биноҳоро обод кунанд. ин як тӯҳфае мешавад аз тарафи сокинони деҳа ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти Тоҷикистон. бунёди роҳҳои ҳамвору мутобиқ ба талаботи замон ва таъмини шароити беҳтари зиндагӣ ба аҳолӣ аз ҳадафҳои меҳварӣ маҳсуб ёфта дар ин самт бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми соҳибкорону сокинон пайваста тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. дар ҳамин доира сокинони деҳаҳои Лолазор ва Гулобод иқдом гирифтанд ки 2.5 километр роҳи мошингардро бунёд намоянд. ҳоло дар ин ҷо бо ҷалби техника ва сокинон корҳои сохтмонӣ идома дошта сокинон талош доранд ки сохтмони роҳи мазкурро дар муҳлати кӯтоҳ ва сифати баланд ба анҷом расонанд. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар марказ ва деҳоти ноҳияи Фархор давоми соли ҷорӣ зиёда аз 20 километр роҳи мошингарди аҳамияти маҳаллӣ дошта бунёд карда шуд. дар ноҳияи Фархор дар қатори дигар бахшҳои афзалиятнок ҳамзамон ба рушди соҳаи тандурустӣ ва беҳсозии сифати хизматрасонӣ дар он таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир карда мешавад.
بنیاد و مورد استفاده قرار دادن بینای شعبه تولد بیمارخانه رقم 3 مشکلات ساکنان دهات خراسان ناحیه فرخار را برطرف ساخت و من بعد اهالی از چنین شرایط مساعد استفاده خواهند کرد. بینای نو ساخت شعبه تولد دو آشیانه بوده از جانب صاحبکار وطنی تاج‌الدین موحیدینوف با صفت بلند ساخته شده است. بینای شعبه تولد 5 کت خواب و دیگر حجره‌های زمانوی کاری داشته 7 نفر در آن به کار تامین شدند. تاکید گردید که کارمندان با استفاده از چنین شرایط مساعد باید صفت خدمترسانی طبی را به اهالی بهتر براهمانند. در همین روز در دهه سیب سرخ همزمان بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 که دارای شرایط و امکانات معاصر علم آموزی می باشد مورد استفاده قرار داده شد. مکتب برای 600 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. در مؤسسه نوبنیاد برای به تحصیل فرا گرفتن خوانندگان 10 صنفخانه تعلیمی، مرکز انکشاف کودکان و دیگر شرایط خوب تعلیمی مهیا گردیده است. مورد با تاکید است که سالهای اخیر بنابر افزایش یافتن شماره اهالی بیناهای نو و زمانوی تعلیمی در تمام شهر و ناحیه‌های کشور از جمله ناحیه فرخار بنیاد کرده می شود که این نتیجه توجه و دستگیری‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت رشد ساحه معارف می باشد. سروزیر مملکت قاهر رسولزاده در دهه سرخاب بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 67 را مورد استفاده قرار داده همزمان به 36 عائله دهات خوتن کلید منزل‌های نوی استقامتی را سپارید. بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 67 در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با طرح معاصر ساخته شده است و برای آموزگاران و خوانندگان این درگاه تحفه ارزشمند محسوب می شود. کابینت های فنی و صنفخانه بینای نوی تعلیمی با تجهیزات و لوازمات ضروری تامین بوده برای آموزش علم های زمانوی. همزمان در اینجا صنفخانه فیزیک، شیمیا و بیولوژیا عمل می کند. با دستور و سفارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان خانه های استقامتی، راه و پل و دیگر انشاءات معیشی و خدمترسانی که در نتیجه آفت طبیعی قسم زیادی آنها ضرر دیده بود آن در کوتاه‌ترین مهلت برطرف و برای ساکنان دهات خاتون ناحیه فرخار منزل‌های نوی استقامتی بنیاد کرده شد. سروزیر مملکت و هیئت همراهانش در ادامه همزمان کلید منزل‌های نوی استقامتی را به 36 عائله سپاریدند. هر یک خانه استقامتی در دهه سرخاب در مساحت 110 متر مربع ساخته شده دارای 3 حجره، آشخانه و حمام باشد. تاکید گردید که دستگیری عائله‌های از آفت طبیعی ضرر دیده و فراهم ساختن شرایط خوب زندگی به آنها در مرکز توجه رهبر دولت محترم امامعلی رحمان قرار دارد. از آن افتخار دارم که با دستگیری جناب عالی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برای ما خانه‌ای با تمام تجهیزات مهیا نمودند. از این فخر میکنیم که در دوره استقلالیت عمر به سر برده ایستادیم. مینداری خود را به پیشوای ملت از نام همه ساکنان و این چنین ما آموزگاران میرسانیم که ما امروز صاحب خانه و صاحب منزل شدیم. در دهه سرخاب در برابر بنیاد منزل‌های نوی استقامتی همزمان بنگاه سلامتی، راه و دیگر انشاءات خدمترسانی ساخته شده برای اهالی تمام شرایط فراهم آورده می شود. در اینجا برای ضرردگان ده سپردن خانه‌های نوی استقامتی بر هوا حاضر زمان که با تشبث اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان جناب عالی امامعلی رحمان ساخته شده و سرور کشورمان عمر دراز، سلامتی بر دوام و در کارهای دولتداریش موفقیت سربلندی آرزو می‌نماییم. در همین روز سروزیر مملکت قاهر رسولزاده همزمان با لایحه ساختمان نوسازی راه اتومبیلگرد گلستان 5 و دوستی که درازی عمومی آن بیش از 139 کیلومتر را تشکیل می‌دهد شناس شد. حالا با جلب 60 نفر کارگران محلی و تکنیک و مکانیزم‌های راهسازی کارها در مرحله اول طبق لایحه ادامه دارد. مرحله یکم لایحه 29.6 کیلومتر را تشکیل داده قطعه گلستان فرخار را در بر می‌گیرد. سروزیر مملکت از مسئولان اجرای با صفت کارهای ساختمانی را در انشاءات مذکور طلب نموده و مسئولان دستور دادند که در دایره لایحه موضع‌های اهالی نشین چراغان کرده شوند. شهر در محور قله‌های بزرگ
гулбасару гулбадомо ва дорои инфраструктури муосири сайёҳату хизматрасонӣ қалби тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри душанбе. симои душанбеи муосир зебову диққатҷалбкунанда гардидааст ки бозгӯи суннатҳои деринаи шаҳрсозӣ ва маданияти баланди шаҳрнишинии тоҷикон мебошад. ба унвони амнтарин шаҳрҳои олам сазовор шудани душанбе таваҷҷӯҳ ба пойтахти тоҷикистон рӯз аз рӯз бештар гардида истодааст. ҳамкори мо Юсуф Ғанизода мавзӯъро шарҳ медиҳад. раванди бо суръати созандагиҳо, марҳилаи нави рушд ва мукаммалсозии инфраструктури муҳим, нигини пурҷилои тоҷи миллат, шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол. ин шаҳри афсонавӣ яке аз мӯъҷизаҳои сабзу гулафшони сайёҳӣ барои ҷаҳонгардон мебошад. таи солҳои охир Душанбе бо муосиртарин имконот, симои диққатҷалбкунанда ва шароити пешрафта аз ҷумлаи ҷолибтарин шаҳрҳои ҷаҳон буда, таваҷҷӯҳу ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба он рӯз аз рӯз афзун гардида истодааст. нақшаҳои ояндадор ва татбиқи босамари низоми муосири хизматрасонӣ Душанберо ба раванди босуръати рушд ворид намудааст. дар ин замина сатҳи зиндагии сокинони пойтахт ва шароит барои меҳмонони дохилию хориҷӣ дар шаҳр ба маротиб боло рафта истодааст. бунёди боғу гулгаштҳои диққатҷалбкунанда, иншооти гуногун самти маишиву хизматрасонӣ, майдону толорҳои муосири варзишӣ ва биноҳои баландошиёнаи истиқоматӣ ба зебоии шаҳри Душанбе ҳусни дигаре зам кардааст. сайёҳони хориҷӣ бо мақсади аз наздик дидани имкониятҳои муҳайёшуда дар Душанбеи муосир ва огоҳии бештар аз фарҳангу тамаддуни тоҷикон ба пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол ки оинаи рӯнамои миллати тоҷик мебошад, ташриф оварда аз беҳтарин имконоти хизматрасонӣ баҳравар мегарданд. таи солҳои охир шаҳри Душанбе ба унвони яке аз 10 шаҳрҳои амтарини ҷаҳон мавриди таваҷҷӯҳи бештари оламиён қарор гирифта, ба макони баргузории ҳамоишҳои бузурги минтақавию байналмилалӣ, мусобиқаҳои бонуфузи варзишӣ ва чорабиниҳои сатҳи баланд табдил ёфтааст ки бешак натиҷаи сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирандешиҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад. дар пайи амалинамоии низоми муосири шаҳрсозӣ ва мукаммалсозии инфраструктури зарурӣ, шаҳри Душанбе ба шаҳри дорои имконоти васеъи сайёҳӣ, истироҳату фароғат ва илмомӯзӣ мубаддал гардидааст. баргузории чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ дар қалби Тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳодати эътирофи ҷаҳонии Душанбе ҳамчун мизбони ҳамоишҳои бонуфуз ва шаҳри амну пешрафта мебошад. бовар аст ки бо таррезии нақшаҳои нав ва татбиқи барномаҳои рушд, шаҳри Душанбе дар оянда низ дар сатҳи ҷаҳон шоиста муаррифӣ гардида, унвону мақоми арзандатереро касб мекунад. барномаи ахборро идома медиҳем. дар ноҳияи Данғара бо мавҷудияти имкониятҳои васеъи табиӣ, рӯёнидани ҳосили фаровони маҳсулоти гуногун дар ҳама фаслҳои сол имконпазир буда, ҷиҳати истифодаи самараноки замин таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. ин мавсим кишоварзони ноҳияи Данғара нақша доранд ки дар майдони зиёда аз 20 000 гектар кишти ғалладонагӣ гузаронанд. мувофиқи маълумот то имрӯз зиёда аз 9 000 гектар замин шудгор ва наздики 5 000 гектар кишт шудааст. гузориши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъмат. таъмини аҳолии кишвар бо ғалла яке аз масъалаҳои муҳимтарин маҳсуб меёбад. кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар самти таъмини амнияти ғизоии аҳолии мамлакат, ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, саҳми басо назаррас доранд. ин мавсим тибқи нақша дар ҳудуди вилоят кишти ғалладонагӣ дар майдони 122 842 гектар пешбинӣ шудааст ки аз ин 20 000 гектарашро заминҳои киштшавандаи ноҳияи Данғара, ки яке аз ноҳияҳои пешсаф дар самти таъмини аҳолии мамлакат бо гандуми хурсифат маҳсуб меёбад, ташкил медиҳанд. бо назардошти он ки ҳосилнокии кишти тирамоҳӣ нисбат ба кишти баҳорӣ зиёд аст, кишоварзони ноҳия барои иҷрои дурнамо тамоми имкониятҳоро сафарбар менамоянд. то ҳамин рӯза мо дар майдони 9300 гектар ҷуфт баъд 4300 гектар кишти ғалладона гузарондем. мо дар назди худ мақсад доштем ки аз ин боди ҳавои мусоид истифода бурда дар муддати кӯтоҳ кишти тирамоҳиро ба анҷом расонем. дар мавзеи Баҳористон аз майдони умумии кишти ғалладонагӣ ки зиёда аз 7000 гектарро ташкил мекунад, аз ин 2700 гектараш мавриди истифодаи хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Данғара қарор дорад. имрӯзҳо дар ин мавзеъ бо истифода аз боду ҳавои мусоид маъракаи кишт бо маром идома дорад.
ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мармарӣ ки яке аз хоҷагиҳои калонтарини ғаллакор дар ин мавзеъ ба ҳисоб меравад, мавсими ҷорӣ ният доранд ки дар майдони 446 гектар замини мавзеи баҳористон навъҳои хушсифати гандуми ба ин минтақа мутобиқро кишт намоянд. мо ҳамин нави гандуми валинро ба он хотир сол дима мекорем ки ба касалҳои занбурғӣ нисбат ба нави басирбой краснодари 99 и камтар касал мешавад. Касалҳои занбурғӣ, зарда, буркасал камтар мешавад. Барои то бовара дар ин минтақаҳои заминҳои лалмӣ ҳосили хубам мета нисбати дигар наво. ҷорӣ намудани усулҳои муосир дар парвариши зироатҳои гуногун аз ҷумла истифода аз техникаҳои навини соҳавӣ дар раванди шудгору кишти ғалладонагӣ аз омили муҳими баланд бардоштани ҳосилнокӣ дониста мешавад. имрӯзҳо хоҷагидорони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди мармарӣ раванди кишти тирамоҳии ғалладонагиро бо истифода аз техникаҳои муосир анҷом медиҳанд ки ба андешаи мутахассисон ин тадбир ба баланд гардидани ҳосилнокӣ сарфаи вақт ва сӯзишворӣ замина мегузорад. тахми пошак мақсад бешудгор мекора, ҳам замин нар мекуна, ҳам тахми мешинона, ҳам дор мета. И беҳад тахми пошаки хуб ки ҳисоби сарфакорӣ дар ҳисоби хоҷагӣ ҳам нурира беҷо намеғалта дар бехи бутаи гандум мешава, ҳам тахми дар ҳамо миқдори муайян ки мешинонаш дар берун на парранда на ягон ҳайвон ира мақсад нобуд карда наметавона. чизе ки ҳаст ҳамо аз замин мебароя. ҳам мақсад барои деҳқон мардум дар 10 литр саларка 1 гектар заминро ҷуфт кардану коридану дору доданаш и беҳад фоидаи хуб меорад. ин мақсад ӯ агрегатҳои пешина ҳам дорупошиву ҳам тухмипошака кашидан бурдан овардану ҳам тихмола кардан як агрегат дар ӯ вақт 40 литр буд, ҳозир дар замина мо 1 гектарша ҳам коридаву ҳам ҷиҳат нарм карданаш ҳамаш дар 10 литр саларка мешава. барои деҳқон беҳад фоидаи хуб дорохӣ. кооперативи тиҷоратии раҳмонҷони ноҳияи Данғара дорои 800 гектар замини кора мебошад ки аз ин 100 гектар барои кишти пахта, 100 гектар барои хӯроки чорво ва 600 гектар барои кишти ғалладонагӣ истифода мегардад. дар заминҳои корами лалмии кооперативи тиҷоратии раҳмонҷон ки 480 гектар мебошад, пас аз боришоти чанд рӯзи пешин кишоварзони хоҷагии мазкур техникаи лозимиро ба кор сафарбар намуда аллакай дар майдони зиёда аз 100 гектар кишт гузаронданд ва ният доранд ки бо истифода аз боду ҳавои мусоид маъракаи шудгор ва киштро пурра ба анҷом расонанд. дар ҷамоати деҳоти пушинги ноҳияи Данғара 540 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ мавҷуд аст ки аз инҳо 380 ададашон ғаллакор мебошанд. бо назардошти он ки шудгори босифату кишти саривақтӣ гарави ҳосили баланд аст, деҳқонони деҳоти пушинг бо истифода аз боду ҳавои мусоиду техникаҳои кишоварзии тасмачарх кӯшиш намуда истоданд ки шудгор ва кишти тирамоҳиро бо сифати баланд дар муҳлати муқаррар гардида ба анҷом расонанд. ба иттилои мутахассисони соҳаи кишоварзӣ боронҳои пайдарпай рӯзҳои охир намнокии заминҳоро таъмин ва барои гузарондани шудгор хеле мусоид намудааст. кишоварзони ноҳияи Данғара бо истифода аз ҳавои мусоид шудгор ва кишти тирамоҳиро азм доранд ки дар вақти муқаррар гардида ба анҷом расонанд. Салодини Неъмат, Маҳмудҷони Зиёиддин, ноҳияи Данғара, Ахбор. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бунёди беш аз 1100 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. бунёди иншооти нав дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ба беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ, таъмини сокинон бо кори доимӣ ва боло рафтани сатҳи рӯзгори аҳолӣ мусоидат мекунанд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. ноҳияи Шоғнон зодаи даврони соҳиби истиқлолии мамлакат буда бо таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби маркази маъмурии шаҳраки ваҳдат гардида марҳила ба марҳила бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шӯъбаи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бунёди иншооти таъиноти гуногун бо маром идома дорад. дар доираи таҷлили бошукӯҳ аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳраки ваҳдати ноҳияи Шоғнон ва ҷамоати деҳоти он сохтмони 233 иншоот бо арзиши харҷнома беш аз 827 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шуда, аллакай 152 иншоот бо арзиши 104 миллион сомонӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст.
طبق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه شغنان برای در سطح بلند تجلیل گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در نویه شغنان نقشه چوره‌بینی زیاده از 233 بند به نقشه گرفته شده. به حالت امروزه زیاده از 152 انشاءات به استفاده داده شده. در 49 انشاءات کارهای ساختمانی ادامه دارند. در زمینه رشد ساحه معارف و بنیاد هرچه بیشتر کودکستان‌ها در شهر و ناحیه‌های ولایت، عین زمان در شهرک وحدت با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان از حساب شعبه ساختمان اساسی بنیاد بنای دو-آشونه کودکستان با تهخانه ادامه دارد. از روی اطلاع مسئولین شعبه ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، کارهای ساختمانی در بنای کودکستان به اندازه 85% به اتمام رسانیده شده. کارهای بیرونی وصل و نسل تجهیزات داخل انشاءات و زیب و زینت دادن راهروها و بنیاد جای برای استراحت و فراغت کودکان انجام داده خواهد شد. اطلاع داده شد که برای بنیاد بنای کودکستان 7 میلیون سومانی به مبلغ جدا کرده شده. به حالت امروزه بیش از 6000 سومانی از خود کرده شده است. کودکستان برای 120 نفر کودک پیش بینی گردیده. آن داروی 8 صنفخانه، 6 اتاق کاری برای کارمندان، جای خواب برای کودکان و دیگر شرایط بلند بوده. تحفه بی‌نظیر دولت و حکومت مملکت به نسل نورس ناحیه ارزیابی کرده می شود. بنای بیمارخانه ناحیوی از 4 آشونه عبارت بوده. دارای مجلسگاه برای 32 نفر کارمند، اتاق‌های کاری برای کارمندان و اتاق‌های طبابتی برای مریضان جای داده شده است. نوابسته از خانگی‌ها در انشاءات مهم برای خواجگی خلق، کوپروک ماشین گذر کار به تأخیر ادامه داشته. از روی نقشه درازی پل ماشین گذر 200 و پهنایی راه‌های پیاده‌گرد از دو طرف 2 متر و 25 سانتی متر به نقشه گرفته شده. کار عین زمان با جلب بیش از 220 نفر از متخصصان خارجی و ساکنان محلی رفته ایستاده است. حالا 66% کار در بنیاد کوپروک ماشین گذر در شهر خاروق انجام داده شده است. قید گردید که برای سری وقت آماده نمودن قسمت‌های آهن و بتونی از واسطه‌های مؤثرترین گرم کننده و خشک کننده توپ‌های گرمدهی استفاده برده شده. طبق نقشه انشاءات را در عرفه جشن وحدت کامل ملی مورد بهره برداری قرار داده خواهد شد. طبق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان در جماعت شهرک سامان شهر خاروق با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت از جانب شعبه ساختمان اساسی بنیاد بنای 5 آشونه 48 حجره‌دار استقامتی برای خدمتچیان دولتی رفته ایستاده است. برای بنیاد خانه‌های استقامتی 48 حجره‌دار برای خدمتچیان دولتی 16 میلیون و 969 هزار سومانی جدا کرده شد. از آن به حالت امروزه 11 میلیون و 225 هزار سومانی از خود کرده شده است. حالا در انشاءات کارهای بتونی پوره به انجام رسانیده شده. کارهای درونی وصل و نصب در و تریزه ها و در داخل خانه ها ادامه دارد. در دایره تطبیق همه‌جانبه هدف مهم و استراتژی حکومت کشور از بنبست کمونیکاسیونی رهایی بخشیدن دولت با دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عین زمان کارهای ساختمانی در کلانترین مسیر تاریخی که همچون راه ابریشم مشهور است، قطعه راه دوشنبه کویلاب دروازه تا دروازه ریشم با جلب بهترین شرکت‌های ساختمانی و تکنیکای کاری پر اقتدار جریان دارد. گفته شد که ساختمان دالان ضد ترموی و پل ماشینگذر در دایره برنامه بلند برداشتن استواری انفراساختور راه هنگام خطرهای طبیعی در منطقه ولایت بدخشان راه اندازی کرده شد. طبق نقشه 550 متر نقب 82 متر کوپروک ماشینگذر و در مسافه 3.4 کیلومتر راه بنیاد خواهد گردید. ساختمان پل ماشینگذر در موضع برسیم ناحیه شغنان و دالان ضد ترموی عین زمان از جانب شرکت چینایی چاینا رو جریان داشته. نزدیک 71% کارها انجام داده شدند. این دو انشاءات مهم برای اهالی ناحیه شغنان نیز در دایره تجلیل ارزنده از جشن وحدت ملی مورد بهره برداری قرار داده خواهند شد. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر کلوب یک قطار انشاءات جشنی به استفاده داده شد. انشاءات بنیاد گردیده دارای شرایط و امکانات مؤثر بوده با تامین ساکنان با کار و مکمل گردانی انفراساختور شهر زمینه میگذارد. گزارش در این خصوص. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر کلوب یک قطار انشاءات با اشتراک نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شدند. از جمله در دهه مرغک جماعت دهات زردور بنگاه سلامتی به استفاده داده شد. قابل قید است که اهالی دهه مذکور سال از سال زیاد گردیده طلبات به خدمت رسانی افزایش یافته است و با نظرداشت این مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر با جلب شریکان رشد در این دهه
ساختمان بنگاه سلامتی را به نقشه گرفتند که در مهلت معین گردیده بنیاد گردید. انشاءات مذکور از 3 حجره برای معاینه ساکنان، شبکه مستقیم گرمی دهنده، منوره آب با گنجایش 3 کوبمتر آب و انشاءات یاری رسان عبارت می باشد. برای تشخیص و معاینه ساکنان مؤثرترین تجهیزات طبی دسترس گردیده، کارمندان ساحه طب می توانند به اهالی در سطح ضروری خدمت رسانند. بنگاه طبی زیاده از 93 خوجگی 643 اهالی خدمت طبی میرساند که زیاده از 6 نفر در بنگاه فعالیت میکنند. با تجهیزات های حاضره معاصر تجهیزانده شده است. در مرکز جامعه دهاتی کلوب باشد 3 انشاءات نو به استفاده داده شد. عبدالحمید صفاف با بنیاد مرکز سودا مشکلات ساکنان را در دسترسی به محصولات کشاورزی و دیگر محصولات نیاز اولیه آسان گردانید. در این مرکز اساساً مال و محصولات استحصالی کارخانه های شهر کلوب به فروش برآورده شده است. صاحبکار که خوجگی دهقانی دارد نامگوی زیاد محصولات کشاورزی را از خوجگیش پیشنهاد خریداران می نماید که نرخشان نسبت بازار ارزانتر است. صاحبکار دیگر رحمتشاه قربانов باشد بینوی دوشانه بنیاد نموده در روشانه یکم فروش مصالح ساختمانی را براه مانده است. در اینجا 4 نفر ساکنان محله به جای کاری دائمی تامین شده. ساکنان جماعت امکان پیدا کردند که تمام نمود محصولات ساختمانی را با طب و ذوقشان با نرخ دسترس خریداری نمایند. در روشانه دوم بینو باشد تالار ورزشی برای آب و تاب بدن بنیاد کرده است. تالار مذکور با موثرترین تجهیزات ورزشی برای تمرین جوانان و نورسان مجهز گردانیده شده است. به خواهشمندان استادان ورزش در تمرین و آب و تاب بدن کمک می‌رسانند. قابل قید است که ساخته به استفاده سپردن چنین تالارهای ورزشی در پیشگیری جوانان از کارهای بیهوده و مشغول گردیدن به تشکل طرز حیاتی سالم مساعدت می‌کند. در دهه کمر جماعت دهاتی دهنه پول ماشینگذار را به استفاده سپاریدند. پول مذکور با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب و جلب صاحبکاران و ساکنان دهه پیستمزار جماعت دهاتی زیرکی بنیاد گردیده است که آن 8 متر درازی و 5 متر پهنایی دارد. اکنون رفت آی ساکنان دهه پیستمزار را به مرکز شهر در همه فصل‌های سال تامین می‌نماید. در دهه کلی جماعت دهاتی دهنه باشد برای آسان گردیدن مشکلات ساکنان در سمت خدمت رسانی‌های طبی بنگاه سلامتی به استفاده داده شد. انشاءات مذکور از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود برکت ت در مهلت معین گردیده ساخته شده. آن دارای شبکه مستقیم گرمیدهی، منوره آب با گنجایش 3 کوبمتر و انشاءات یاری رسان می باشد. بخشیده به جشن 35 سالگی سقوط دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر کلوب 2 بنگاه طبی به استفاده داده شد. یکی از آن در دهه مرغک و دوم در دهه کول. از فرصت مناسب استفاده بوده. پیش از همه میانجی خودم را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان میرسانم برای ساختمان بنگاه زمانوی و مهیا نمودن شرایطی برای بهبود کار. بنگاه سلامتی با تجهیزات ضروری تامین بوده کار طبیبان را در تشخیص و معاینه ساکنان آسان میگرداند. همه این از توجه دولت و حکومت جمهوری به این ساحه بسا مهم بشارت میدهد. رحمت علی نظری، ایرج قربان علی، شهر کلوب، اخبار. در شهر استراشان کسب و هنرهای قدیمی از نسل به نسل گذشته امروز رونق می‌یابند. حالا در استراشان از روی 105 کسب و هنر محصولات آماده می‌گردد. عبدالمنان حسین زاده هنرمند از شهر استراشان با تأسیس مرکز هنر و فرهنگ هوشنگ هنرمندی را رشد داده تاریخ و هنر اجدادی را زنده نگاه می‌دارد. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی از هنر این هنرمند نقل می‌کند. عبدالمنان حسین زاده هنرمند ساکن شهر استرافشان که کسب آهنگری را از گذشتگان خویش میراث گرفته است، امروز نیز به واسطه این هنر اجدادی از روی ذوق و سلیقه کاری در ساختن نمونه کارهای هنرمندی، اشیاءها، ارمغانها، مهارت دستان پرهنر خویش را میگذارد. این هم مرکز هنر و فرهنگ هوشنگ در مرکز شهر استرافشان و در راسته آهنگران جایگیر بوده ساخت معماری داخل بنا دیوارنگاره ها با مهارت بلند حکاکی شده دوره قدیم تاریخ و تمدن تاجیکان را بازگو می نماید. شغل هر روزه سرور عائله در یک جایگی با فرزندان و شاگردان ساختن اشیاءهای روزگار موافق به طلب ساکنان، مهمانان، سیاحان بوده آهن را در کوره آتش سرخ میکنند. آن را همواره و به شکل درآورده بعدا سفته کرده نقش و نگار میکنند.
و به هر جزهای ساختن اشیا اهمیت جدی داده کوشش میکنند که محصولات آماده کرده آنها تاب‌آور و ذوق هر شخص موافق زیبا باشد و منتظم هنگام آماده کردن محصول هنر کردها با اندازه‌های گوناگون و گلبند و غلاف آن از جهت رنگ و تابش نقش و نگار نوآوری‌ها وارد نمایند. مادر کلان من کتاب‌ها را کشاده نشان داده به من می‌خواناندند. بعد می‌دیدم خاطر بعد مضمون‌هاش نقل کرده می‌رفت. از همون محبت به هنر پیدا شد، محبت به علم پیدا شد و پدرمون که آهنگر بودن گذشتگانشون آهنگر، زرگر، کندکور، چرمگر، موزه دوز این خیلی کسب‌های بسیار عجایب داشتن. بعد من همون کسب‌ها رو دیدم هنوز از مایدگی تقلید میکردم میدیدم اینه میسازن اینه چخیل میسازن اینه چخیل میسازن همین چیزا آهسته آهسته رواج داده رفته البته من هنوز صنف 6 تمام کرده بودم که در راسته هنرمندا در راسته آهنگران آمده من شاگرد استاد عالم کارگری استادم اونجا کارگری را سرد کردم و اثر آفرینی را سرد کردم مخصوصا همین ترقیات هنر من در دوره سروری پرزیدنت محترممون امام علی رحمون اوج گرفت چرا هزاران رحمت میگم با اون کس به خاطر چی همچون هنرمند میبینید که حاضر با هنر ما در جهان مشهور هستیم در شهر استرافشان صاحبان کسب و پیشه ها زیادند که حتی محله های آهنگران گوهرسازی چیتگری قولین بافی آدرس بافی زرگران گچکاران کندکاران نبات حلواپزان و همین گونه موافق و شغل معروف میشناسند و از این رو در هر محله اگر 10 نفر هنرمندان کارساز باشد محصول دستی هر هنرمند هم از جهت رنگ و تابش آرایش فرقیت دارد و این رقابت اساس رشد هنر هم ارزیابی می شود هنرمندانی که در ساختن اشیاءها نوآوری‌ها می‌نمایند یا نقش و نگار مرکب را با مهارت بلند تصویر می‌نمایند و در کار خود مهارت بلند دارند میان آهنگران یا هنرمندان دیگر کسب و پیشه‌ها همچون 7 هنر معروف می‌گردند مثلا هنر عبدالمنان حسینزاده از دیگر آهنگران از آن فرق می‌کند که کردها با اندازه‌های گوناگون آلات جنگی دوره قدیم شمشیر 3 دوره سنوسالی رستم داستان قهرمان اساطیری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی سپر کردها آرایش آن غلاف زیبا یا در آفریده‌های هنرمندی دوره قدیم تصویر نیکی و بدی حکاکی شدن پند و اندرزهای بزرگان اهل علم و ادب با خط کریلی و فارسی نه تنها هنر بلکه آثار ایجادی هم گفتن ممکن است که دید و نظر تصور و تخیل و مشاهده های زمانه را انعکاس نموده تربیت اخلاقی و ذوق زیبایی پرستی مهنت دوستی را ترغیب می نماید با تقلید تخت جمشید همین امارت را ساختیم و به نام شخصی که هوشنگ اولین شخصی که پولاد آهن را اختراع کرده آهنگری را جاری کرده است و در شاهنامه آمده است به خاطر همون نامش هم به نام هوشنگ گذاشتیم از همون کیومرث سر کرده ایستاده کوروش کبیر و داریوش بزرگ و خریطه ها همش نقش کرده اینجا کنده شده کلکسی من تحت عنوان عجم زنده کردن بدین پارسی است یعنی من هم بیت و چیزهایی که گفتارهایی که در شاهنامه بزرگ بود گرفتم ایجاد کردم علاوه خصوص من در اینجا میبینید شما نرد آریایی از چوب یک لخت ساختم اینه که ببینید من اینجا افاده ها چخیل آمده است من اینجا خط کوفی که نوشته شده است بیا تا جهان را به بد نسپاریم به کوشش همه دست نیکی بریم تمغه گرب اساسی مردم آریایی این بود من قنات ایدئولوژی است پنجه ها قوه است شیر نشانه خودش جسارت است زمان معاصر که رشد تکنیک و تکنولوژی است و در این برابر هنری دستی نیز بهای بلند دارد هنرمندان کردها را برای استفاده روزگار و ارمغان یا هدیه آماده می‌نمایند سیاحان خارجی بیشتر به ارمغان‌ها که از شکل و تابش رنگ نقش‌گذاری آن دقت اساسی داده برای نگاهداشت در کلکسی‌های خانگی یا تحفه به دوستان خریداری می‌نمایند در حقیقت هم قائل میشن خارجی و آمده که این خیلی کسب در اینجا وجود دارد و بسیار اون دیگر چیزهایی که هنرمندای ما میسازند چون سوینیرها گرفته میبرند 4 طرف و از طرف دیگرش هر جا که اگر برای نمایشگاه ها ویستافگاه ها نمایشگاه ها اگر که میرویم و چیزهای خود میبریم باور کنید اگر در پیش دیگر اشتراک کننده ها هنرمندای مردم ما رس و سربلند هستند در این چیز
дар растаи намоиши маркази ҳунар ва фарҳанги ҳушанг дар шаҳри Исрафшан намунаи маҳсули ҳунармандӣ, кордҳо бо андозаҳои гуногун, нақшу нигори хоса барои рӯзгор, армуғонҳо ва намоишгоҳҳо зеббахш ва бозгӯкунандаи нақши дастони моҳири ҳунарманд аст, ки бархе аз ин намунаҳо дар муддати дароз омода шуда дар намоишгоҳҳои шаҳрӣ, вилоятӣ, ҷумҳурӣ ва дар хориҷи кишвар низ пешниҳод шуда баҳои баланд гирифтаанд. имрӯз дар шаҳри Исрафшан ҳунармандон бо истифода аз имтиёзу имкониятҳои муҳайёнамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хосатан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қабул ва татбиқи барномаи давлатии рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, касбу ҳунарҳо аз нав иҳёву рушд ёфтаанд. ин таваҷҷӯҳ ба ҳунармандон рӯҳии нав бахшида, ҳунармандон шуғли хонагии хешро ривоҷ бахшида, ҳунарро ба фарзандон, шогирдон омӯзонида, онро тавсия медиҳанд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед.